ko kori ke uhu wha mo henga hi talawhatapu ko tape, o ku wha o atu pe miheni, talangata i te au o whai ki tō mama o atu ka ata mua e whainga maari e koini. O e hoatani ke lawa ke whahoka toa e tau prokalama anga maheni whakawike ko ia, ko e tufunga whanua alo au, aia o ku ma o atu ma o pe miheni, pia mo profesa toke tā siosi o laftani pe mi he maananga alo au, pe mi ken pela Australia. Whatanga pe ka inga kuongo le rei atu e tau prokalama ke te ki motolu ki apina, lawa ke tau kauwhataha i he prokalama ko ia o e wikeni. Pe mo tau tau le rei ki motolu i he lawa ke tau kauwhataha i he wike fo o wetaha, au tau te au mai ki ai, tau ke mau be mo i le rei, neongo i ngahi palaparema whaka mo i le rei ke he kehe, tau whikuki moia i he ngahi ahoni, ka tau wao mai ki he wikeni, o ku le rei pe ai mea kotoa pe, Vea whatawange o ku tatau pepe ki motolu ki apina. I he hoatani whoki ko uloto ki taitai le rei ai profesa pe mi Australia. Taitai le rei ko e profesa toki ta sosio laftani. Malo e tau mao e ahoni pe malo e ngawe lahi mihena. Ko ilo ku whemokina au bito ai maananga i he ngahi ngawe ke he ke whakaako pa ngahi prokalama mi tia whaifio. Ka kui ngā koe whainga maari e koe ni ki hoko te ta prokalama e ahoni taitai le rei koe. Pak mau fefe hake ki he ahoni pa mi Australiana. Malo bita tonga. Ko whawhita pe sia. Ai whanga maari koni whamarumaro kalangaru lo tu pe moia ko. Ka ke hoka te ramo e te whanua. Tonga mauri sai pe usane. Pe moe family pe aku le matangi pe tonia au. Pe moe ke aku nai mea hito pe o ku hau ilo tau kei pe moe poto. Hane pe mahi au malo. Koi. Maoni apito e profesa pa tui ko e whakakau tatau peia o ku tau whakakau kei i he wikeni prokalama koe no amanaki ke ta hoko atua i he wikeni. I he prokalama whakoi ni ko whaampete ta lahe ta taimi ke tuku ke ta prokalama koe ni i he ta foki ke ta konstituto ne ko ngā mea ko hoko i tonga i he ngai ahoni ku koe ke te aha mea fo ofefe ase mai be me i tonga eki ke i hoko at pe foke nau lockdown i he weekend
Aia o ku ki I whakangalokoloku a he tolu ko ange ki kakai ke na ulawa whai na ngai shopping. Aia ko e ahoni ko to pre lulu mo tokonaki awa mo ngahi business ko atake na whai whatongia. Ka pagotui mahalo ko e kamata eni ke whakaata ai whanua ko ngā ke tau hoko at ki halakanga ta. Holo au pito pe me tuu ko e COVID-19. Pa koe ki te aha fu ongo whewhe pe me I tonga eki. E tuu ko he tai nimi ke lava whaha pakai ki ai. O tui mahalo ko e pure anga mo e kakai una whemo ikina petak ta whahoko. Ai ne ngā au e lava ke survive atu e whi tai mikono na lockdown ni ai Palofesa. Tuu ngā ko ki ai I Nusilani o ku kai ke te aha liliu a mautolu ia hen. E tuu ngā ko o COVID-19 pa ko tui mahalo ko ngā tatau pe mo Australia na. E Palofesa Io koe Ko tuunga tatau peo ka me whai COVID I heni moena e tonga. Ko ia. Pea o alaka tonga ke angai pea mo te tuunga tatau tau I mua au ki tau tonu. Ko ia. I te hana mai e whaui mo tau keu ki te vito ka mātou mo ki ai. Ke mo ngahi whanua ke. Koi. Ka koe kono whatonga. Koe mea ku mahu ke te ko whiara koe uloa ki. Ne te kai te aha whanua mani tonu nau whawhawhua e nau whiara ngai mo COVID. E ngai saia lai. E tukua ki ai kakio ngai whanua. He koe whakawhai honi ani koe tau kei iwa no whakawhau e whia mau ke whia ngai. Nea so ngai aua mua. O hao he tahiwa tahawalu pea toi ki mui ni mai hawa sasa I pōra HS. Koi. Kakato hangi aua Koi. Kapa koto. Ko me ko whatonga I mea asu I tonga. I ko tālanga mo e waki I COVID o tuaki ai tono Koi. Pea mai tono ke I e whiangai mo COVID. Koe whika ua kia. Koe whika ua. O ku asi mai tonga. O koe whaaiwa ke veteke ai kore anga koe. Koi. Koe poini ua ki na koe whiawhaaki o tātaki ai COVID. Pe koe wau ai o kai whai to tonu. O tonga whai o moa. Pa wau mai ke o whawawhi na poate koe nau wahe pito me anga mahi. Koe poate mau ke. Toi whai ke aisi. Poate koe anga. Koi. Ko whiawhawe tau ke poini ua ki. Koe uloa ki. Nai lahi ke te tonga. Me taua mua. Ke nau ke ua COVID. Koi. Ka nau whatonga ai nai whiwhimaria tonga. Ke tala mai ka uloa ke huame kia whanua. He malu o he totua. Koi. Pea nea ke COVID I pure anga ne tokosi. Ka I ahoni na nau whawhiwhi marie. Ne kai ke whutuku mai ai ka uni. Pea hu marawa anga o haa ke are mea ua o COVID pea mo e pea kura. Koi. Pea ku whakai tonga ni whanau mo ni pena ai hanu.
o tau ke tau kai sali e to fa hani hana una kai ne ngo mai pe mana ka ko me pe ko fe la no ke ti tonga o te kai ke a e hala ke anga o tonga ia ke ai se ala la fa e fa amerika ka ai ka na palestina Peki pita ki mai ko fa di fa na sa ka kai la ya ko ke fu ya ka ko hina ko na no o ku ke fu sai a pe ia fa ke mai to mani lau afe ki o miliona pe ko tu ke fe pure anga ke fai ana o rita ko fika wa ko ui ko ke vete ke pure anga o ku kai ke ai o ku sai e tonga ko ke to ongo mai e ko o ko ki e ko kana ka ko longo maro ko poini hono wa tonga o ku te ki ke usio ke ha uhinga malo ke vete ke ai pure anga fa tatau ki ko nistu to ne mo uhinga na vete ke ai e tafito ko tu ni ko nistu to ne ke no vete ke ha pure anga ku ikai ke te ofi atu ha uhinga ai pure anga ko ni ke vete ke ai he ku ia nga uhinga fa ko nistu to ne fefeka mo uhinga ke mafai pure mo uhinga ki fonua fa luk fua o fe ma wai ke vete ki ha pure anga ko hoko mai ko e mak fa au ko i tai bata valu ko tahi ne la ko ngo fonua ko salote na pure pe na tu ia ko ia mo pare mia ata Solomone na hu mai na mate la wafe ai tonga aya o te ke tawa o ki ai ta monu ia ko ai hu ai na to ton ke vete ke pure anga fratu me pure anga ata Solomone ko ku hinga ia o ku kai ko ha hinga ia ke vete ke ai ha pure anga kai ke ko ai ka kai na tu ina to ke ai pa na ui ki ai kai ke te alfa iki kai tonga ka ko fira ve be ko nga ko fa tonga hi fo ko ha me tonga pa ko ha nga newspaper la hi ko ha o mi dia fa so se are ka te ki o ki mo ke fa fo ka ko nga na nga lo tong ko nga fa tap pu ko ni tonga o mai ke te au ai fa matala me lo au ko aho tolu ke so pingi mo ava ngai fare koloa o kutu fa tu ta maki ke ku makai tonga ko me ko na lere mamani ko essential services ko service pe ko fai fatongia fa kai business mo fa kai community mo fa pure anga hei kai pe mapunia pe ta ofi Aya ko fielawe fa o se pe ki ai ke pure anga fa tu tama ke pito ai a hotolu ia o avai ngai fare ko lo atonga Ie uhinga ko essential services ia ko pau ke kai ko eni na kai ke tapuni ngai fare ko lo ai na tapuni ngai fare ko lo la lahi ka ko fare ko lo ki me atoko ni ange ko ngai fare ma mo mia ne ke tapuni ia fe ma ke kai e tai miko ni ne ongo ai tapui aya ko ma fa os ko me tonga e weekend ni ko to yava ko a to lukai oho kai ke finga ia me ke nau fratau ke nau kai o fratu ta maki o to ton ke ava pe ngai essential services ko fare ma ko fare ko supermarket kai fai a hono ngai tu unipau o ai ke a tolu pe o kai o lere lai nei au lau tangata alo lai nei kiu fatu ta maki au pitoia pa ku ha o hanu ahia me tonga ke mea ko ia se ma bia ke ava me monite ki e falaite
kai ai ngai whakatangata, o e tāpuni whare mā, o e tāpuni marketi, o e tāpuni supermarketi. Koe o mea aia ko mea whikaulake mo e tangata ke me kai ha mea ki roto, tō whikaua mai o mea ke. Pea tu kau kema u essential services, koe whakaukau essential koe u mea te whito ki he mahu i ngā taha ki he mo oi a tangata ku pau ke kai. O kai ke make sense ka te au ia no tāpuni o awa pe whare koloa mo whare mā mo mea he aho e tōru. Kai whewhe ka kai he fo i waha a. Paka mea pe hoko na o mai ko slahe o kei tonga he u feitu u ko i ngā kono whaawangi pe he aho tōru. Ai u essential services. Ka kou whaafoki ato. Monia pito, professor ko palapare mai aku o kulava whekuki mo kakai tonga o ko ke tala noa ki ai. Pe hange fuko mea na ki kamata mai aki ki mua. Ko e tawe ua ko o si na e whai ngahi drills ai patunga e mo ui. Na e whai na ngahi whakanganga. Ka pau e tō mai COVID te tau whewhe, te tau pehe mo pehe mo pehe. Ko konga ni kok whai ko hono whanga ilahi i he tuu koe ni. Ko e taimi koko o ku a o atu ai, o ku hange lewa ia koko o ku puri a lewa ngahi mea na e whanaka ki a hapalan nia o hange ko konga koni ke uhinga ki ai. Tāpuni kotoa pehe ko ngā whuka ngai whai tūtu uni koni ki ngahi lockdown o ku whai mai ia me potu ngai mo ui peto ki awere vai ia ki he me te ki me pure anga me pare mea me pure anga ke na approve mai o mea kahe kapineti. Ka ko ngako ki nau tolu whawhalalai ai ngahi tūtu uni koni whahoko i he potu ngai mo ui. Ka ku whai hano whaanga i he tokolahi i mo ngahi ui ku whai. Ko i ngā o ku hange ia koe kia naka kia hapalan nia ke whai ea ke me apea ko kamata ke stressing ngahi whetu kotoa. Kau ngā ue me hāfua ku kamata ke overload e ngā ue e tiki nau tolu. I he tau wheturi holo koni mo Omicron kai ke lava o whahano whatau ngā i whakarerei. Hange ko i awa pe koe ne ahe tolu koe ni ka kai ke awa e uwhare koloa i he essential services o kuke tala noa ki ai ka koe ngahi whakaanga ia pe koe ke ahataha ia e whakaanga i he ui koe ke he pure anga koe ni ke now step down ku hange ko hota noa it's too early o ku fu wawe pe ku kai ke hamakatunga lere ke ui ke now step down he vanga mea koe ni ka kotui koton ke ui mahu inga koton ke whai ke ui ke nau te nofo o te review ngahi mea koku nau whai tu uni. Hange koe ngahi wahe lalahi, ngahi poate mo ngahi mea pehe. Ko tuika ngahi mea koku ton ke tangotu whepure anga o te wakai ki ai e professor. Io e ko omi mo mea ta o ku omi kia te au pia e lere ai programa a pompong me tonga koe. Koe whakakaukau koe ki he melo au me tonga koe. Koe whakaukau ki he whelā waki he kai ke lere whare area. Koe. Koe. Pea, ka koe ai ange pe koe mea ko tau stara no, kai koe ngahi tūtu uni kia ia ko nistu tone ki he kai miawa mo tāponi mo loloa i kai whai ai whahoko whare area. O ku whahoko mai pehe koe sea, o ku i sea whare area ai au ke New Zealand. Aia, e matango fua foki e tonga he taimi koe o ku mantui foko e tua e konistu tone e au whangatuko e u me a ki he whare area. Ai tutu uni mo e tataki a kapneti. Pa koe ko hatoki me ai ni o ku hoko na e hoko pehe e whela waki he tāpune e whare area e pureanga Samuel Akis po hiva. Na e hoko i pureanga o aina toki o si, i ka matama e COVID na whai whela waki ai. Ma koe ni toi whai whela waki he. Ka e matango fua ai ki he whahai e taha mo e whonua ke nauhanga o tuhu i ngahi vai anga e pureanga ka pau e fu tāpuni loloa e whare area. He ko mea ko o mai me pureanga a honi. O kulahi pe ai ngai pa anga tari whaki pe i loto ia nau tolu e kabineti ke whai ake ngai whatongia mo ngai pa anga tokoni o kui kai toi whie mau ia ke aru ki whare area ke whai mai hano whapas. Pena ihe e nau patseti pau whaafo ofa pe ia. Ka koe mea koe e hoko ai
Koe hae uhinga o koe ke awa e whare area he o ku mahino pe koe tāpuni e whare area koe COVID pe ko hatoi uhinga ke heani. Ka pau ko ova pe mau I e tāpuni e whare area ko nistu tōneu te kai ke wakai whare rei ke pau paro pare mare. Pe koe taha e whai ngofua mau pe ne pe he pe pure anga Samuel Akispo I wama pure anga o whai whikautu ke tā po hiwa tue ni toa. Ko tani kona kai ke na whai e whela waki koe he kai ke awa whare area o ku whai ngofua mau pe ki he kapneti ke nau whai pe e nau tūtūni pa na wāwhanga tuku pe e minista pa anga ngai mea whapanga. Neo na o spase e patseti. Ka ku kei mahu inga pe ke whai e ilo ke ai e whare area. Aia koe mea aia koe pe hange ko kulawe nai. Pera. Matangofua rewa ke kakai ke nau tuhui. O whai te riha ai pure anga ko ia. He kui kai ke awe ai a whangatuko e umea ki e whare area. Pea koe whilawa ki koe ni he wahe ngai poate te whito ke poate uhila. Ka pau koe mo one ngai tuko a ki koe ni. Te kai ke whai ke aha ku wakai ki e mo oni o e umeani. Ka kuhange ko o ku ki whamana wahe ka pau koe tu unga wahe ia. Ara. Oi poate uhila mo ni I ngai poate u whama mai mau pe a taim ka walo ke tau ka noa ke ngai poate I tonga. Me pure anga ke pure anga ko inga ko whainga sipi nga peheni. Tika ke lava control ele e upoate e ka pau o toi hoko mai pe ai u mea tatau na e hoko ki mua pe a hoko ai ono ai mate pe mo paroparema ai upoate ki mua. Ka te uwhawho ke tonga malo. Ko ia, mo ni apito ai whaka anoa ko ni ku ke whahoko e profes. Tato re whito ke whare area. Koe manatui pe whakoi koe ngahi pure anga ko ni ku tau situ a mi ai. A hono uki koe ai pure anga e pare mia me kapineti ke taimi ko hoko ngahi mea lalahi ave ke whare area koe ngaga whitu uia ke whai mea I hono a whangatuku. Ka upe ke whaha kolos no holo pe kapineti o kolosi de vanautor ke panke whakalakalaka mga whitu hike paanga ko ave ki he. Nai whai ngahi lau rea ma ngahi whakaanga lahi whakapolitikare I ngahi mea ko ia. Ka koe ngaka ke talo hoko mai ko eni ai ngahi whakatamaki ko ni ko tau tofanga. I nas whakaaba whuke whare area. Koe tali na e whehu I peke he pare mia I he taha ngahi konferenisi mo ka whai ngongo. Kena ni pehe ia ku lea le pe ngahi komiti a whare area. I he taimi tatau whuki o kai whuka o kai whare area e komiti, ke he pe komiti ia, o ke he pe whatongia whuki e whare area. Ka koe tali na mahe pare mia u lea le pe ngahi komiti, una wo pe kia tali iui ki ai. Ka koe whare area ia o whia mau he kakai, ku ngā koe whare area o kai ki ai hono ave, o kakato ai me kau whafonga kotoa pe o kakai, pe tala noa ia ai, ngahi isi ulalahi koe whonua pe mono whapasi maha fua. Kai ke whoki professor ko tuunga ia o ku iaia tonga, tau kei whanonga atu koe niu, kei tolo I pe whare area, kui nusilane sea ia. Ka kui tonga pe e tokon sea koe whare area, kua I pe hono mawhai, ke whakaabo, ke hoko ate whare area, ka koe ke tau ilo kaha, koe ke lawa ia hoko ate whare area. Ka tuunga ia koe iai, ka te u whafokat pe ka te koe pe ka hiri te ta whoki rewa ke ta konistitutone. Ia mahalo mahalo alo atu tonga ka take. Mahalo alo atu pe ni he ta wakai ke u isiu mo u kaweinga koe ni ke toi mahino mai ka koe ku folai atu pe koe ngā he ku kamata ke asi mai ai whelawa ki lahi he COVID, ko ngai whotutu ai pure anga me aku hoko pe ia heni. Hoko pe hena, ko poini o noa, koe pehe ke vete ke whare area, poini o no tolu, koe pehe ke isa ke vete ke ka ai pure anga koe ni kapneti. Koe mea whoki ke mahino ke ka ui, ki vete ki,
koe veteki o koe veteki pe o kabineti koe lao koe veteki o kabineti mo fare area ai o koe fahinga ai fare area o ki kai ke na uinga pe ka koe ui ni ka kai me tu ai ko no veteki pe o veteki ka to ka te fai filifo Koe. Ko pe he fahinga ni ko wakai fo veteki ka fa fo ke tu I koe ka kai ka mahino ni toma Koe. Ko hinga ka mahino he ku ia u poini mahu inga I ko ni stu to ne mo tu a mama ni ke veteki ai o koe fika koe pe koe kai ke ma ha fo I ma pa veteki fare area koe kai ke tonu ai alo koe vave alo ai ma ki pe veteki fare area te Jesio he fainga pureanga ta mahino ia ka kai ka mahino ka koe whialave ki ai koe kai kia mea pehe koe ngai whanua pe ia o ku tae maa au pito mau tau pehe tu o whia he ta pe au ku whai ai mo u tau mai mea kai ke toi alu ki ai koe mea koe ki he whare area te tau tuku at ke tau sio ke umoni mea koe ia ka koe ai tāpuni mo ia vai whare area ka koe tui o koe ke uhinga ka te au a tāpuni pe a whararea o sai pe ne tāpuni roton ko au whima o ke ama kai whakataha pe ngāhi komiti. Koe. O ku wahelahe ngāhi komiti he nau whakataha pe ko ia. Aia koe uhinga pe taha te tau pe he whakataha pe ngāhi komiti ke sai pe he ulere whalere pe whonua mo nau wahe pe koe ke nau wahe mi wharearea. He kupa he tāpuni. Malawa pe ke uhinga ta ka te ufavo ke ta hoko atu tonga ke ta ko misuto le mawa. Koe wiko o sifo na ta o mai ki he kupu hiwa wha. Ai aku ta i he whakamau anga whoki he tainim. Ta unu mai ne wa o mai ni he kupu hiwa wha. Koe ahoni o koe kupu hiwa nima. Ai a koe fuakawa koe ai whakamau. Koe kupu o ta kamata i he ahoni. Ko whafoket ke te koe ko ngā ke ta hoko atu ai I he tala noa koe ke tau koni stuto ne I ta whaaki koe. Ki moa koe tonga ke ta hoko atu koe mea ko whakaukau nā whakaukau mai ki ai Koe. Ka tūkoa Britania koe tahine kuini koe ne kau wharei ko ngai kupu kotoa pe hange koe tau eiki atensenia eiki sensela mo ene pe nolo. Koe tau pehe koe kau wharei tane kuini me tane kuini pe koe whatato koni. O kuiai e nau tari ui ki he whare area. Koe. Hange koe ni koe ngai tutu oni koe taine kuini. Fe vai aki mape mo ik pare mia ki he ilo ki ai whare area. Koe. Aia, whanau e kupoini. Koe kupoini o kui kai ke tu mawahe ha executive ta iai e nau whatongia. Ko ngā ea ke tari ui kai peke fu mahino le rei tari ui ka te au ia i ono ngā ea ki. O kui ai honau whatongia ki he whare area. Mako ku whia whare area o ku to mai tari ui kau kai ke usa ia. Alu pe tānoa ke tari ui. O koe nau whatongia ke nau whakaha e nau ngā I tūtū ni ki he whare area mo e ikparemia. Ko uhi ngāi. Koe. O kai kia executive ke nau tuu mawahe pe o nau make decision pe without ai ikparemia kabineti mo whare area ha nau ilo kia. Koe. Pe koe whikau aki mo e whakamau anga. Aia, koe mawhai pure tōru, ko pau ke nau whi ilongaki, nau whi sivi aki, pea oa te nau whi fufu aki mea. Whi fufu aki. Koe. Aia koe whi rea kou aike transparency,
Ko pau ke nau whai hona o whatongia ki he, pe whai ki he, pe akaunta polo, pe whamahino o mea, uhinga o nau whai a nau whatongia. E kukoe ke uwhi ngā mawhana kono ngā wea ke tari ui mai ata ki tua. Aia koe foi mea ia ko nofo i he tatala noa mai koe ni pe mo mawhai o e whatato koni mo i tui mo whamauanga. Pa wakai rewa ki tonga. Oku ia ngahi mea oku tu mawahe pe ai e pare mea mo i kapneti me he whare area mo i tui. Mo i tui mo i ne whatato koni mo i whamauanga. O i kai ke nau fe ilo ngaki. Pe koe o mea tu mawahe pe tu ia mo whatato koni, te whito ke tu i mo whatato koni, o i kai ke whaa watu ki ai ha fe ilo ngaki mo i wahe aki mo i ngahi kupu koe. O ku hai mai ai whareare ake kabineti, hai ate kabineti ki ai, ka te whito koe ngai kai mia hange koe ni. Ku mawa he kabineti ama i pare mia o nau kamai nau tōria, nau lawa pe nau tōro whakarere pehe e whanua mo pehe mo pe. Koe utai mea kau tau sio ai o ku malawa pea e malawa ke la vea ai wheta ofi aki mo i wheta uhi aki o e mawhai pure. A separation of powers. Koe whakamauanga koe whakauhinga o e lao. Whakauhinga o e lao. Koe kia nau whikau ake nau tō mo e pure i hawhainga mea. Koe nau whakauhinga mo hulu hulu ai mama o e lao mo i konistu tone. Koe a teni seni are, kono whatongia koe whare i ki whare are, a whare i ki kabineti, whare i ki pure anga me tawha aki i he potu ngā aue a lao. Pea ke he mai ai whatato koni pea mai tu ika koku whiwha o si ka tahoko atu pehe. O kulahi ai o mea hangeke te au o kutu mawahe mau petu i mo kabineti o ikai ke nau fe ilo ngaki pe fe whakaongo aki pe mo ngahi kupu koe. O kulele iange ai tawha ake taha o e tu i mo whakatato koni mo whakamau anga. He koe uhinga he ko whiri e tu i e kau whakamau mo e ki whakamau lahi, o kune whiri e ki sansela pea mo e pēnolo. Wea fo i whekau aki mahino ai. Pa koe hau koe ke utawha aki koe pea punau whare i atu e pea o ku mai e tu i mo whatato koni e nau ngahi au whangatuku e nau utu ni. Ko ne hau koe ke kabineti o koe kai ke hupehe mai tu i ia. Pea mo e whatato koni ke kabineti pea o koe kai ke nau hupehe mai ke whare area. Ai o koe rea whai toke he ke he lahi ai. Te ulawa whakarea pehe. Koe tu i ke whare area o kone malawa ke ne veteki ono umawhai lahi e mawhai pure lahi. O kune whakamooni he lao whanga ngā kai hoko koe la. Pea o kui kai toi lawa e whare area o ue. Koe tui mai kabineti o kune whakanofo ki nau tōru pea o kumalawa ke ne hanga o kapusi hata i e whare i ai whare area pea moe e i paremia. Ka o kui kai ke lava e whare area moe e sea, pea moe e paremia, pea moe kabineti ke nā watu ki he tawha aki ai tui. Ke whatonga e o hange, koe whe alu aki, whe ilong aki moe whe hu aki ai tui ia moe whakamauanga. Koi. Pea koe rewa me ai o kou wakai ki ai o whe mau ke toi whai e sio loto ki he potu tatau ai u kupu koe ni. Executive e ua koe tui me whatato koni,
paremia mo kabineti. Ka ko executive e ua ko ia, o to mawa e ua pe, he ko tu mo whakatato koni o kui kai whiri. Koi. O kui kai whiri e paremia, o kui kai whiri e XA, o kui kai whiri e wharearea, o kui kai whiri e kabineti. Ka koe tui me whakatato koni o ku whiri pe e tu i tuku whahaura mo koni stu tone. Ai tu i ke tui, pea mo e tu i ke whiri e ne whakatato koni. Koi. O i kai ke iaha ne whikau aki, ai whiri ai tu i, e ne whakatato koni mo e paremia mo e kabineti pe koe e sea mo e wharearea. Pea o ku i kai ke iaha ne kaunga mo e whamau anga. Pea mo e sensela mo e penolo. Koi. Ai whiri e tu i e ne whakatato koni. Ai a koe foi executive e ua, o ku piki mai tā ki homo separation of powers koe, ka koe tā koe ke piki mai a he uhinga o kou tala noa kia. Koi. Ka koe ki hulu me ala lai pe atonga i he ta whanonga mai koe ni he kusio ko a ki whamaa popo, ai ukonga la lahi koe ni koe ta o se haua i he whamaa wanga, pe mo uma whai pure o e tolu koe separation of powers. Aia i he uhinga rewa ko ia, o to lewa ke tau pehe, ko tō ngā o kui kai ma whai pure ia e tolu i he uhinga whaka Charles Montague mo John Locke. Koi. O ku tolu ai tala noa ai ongo filosofa ko ia o wha aki ai civil society, ai public. Koi. Ka koe kusio koe ki tonga he tau tuu o ku wha o nima aki ai civil society ai public. Ai a koe inga pe ku wha e tau mawhai pure, whare area mo e ksea. E paremia mo e kabineti. E whamaurai mo e whamau anga. Tu i mo e whatato koni wha ia nima aki civil society pe koe public. Ka whakafo kia tonga ka pau ke whietanak mai ka tato koko ki he hiwa nima, Koi, o mahina pito e professor o Maria pito ai whama opo ku ke whai. Koi ngaha kune hanga hulu i mai ai whakaukau koe ni ke te mahino ange ai anga koe tu ume mawahe wahe koe i ngahi separation of powers. Ngahi mawhai koe o kune tataki ke tau tolu wha politikari i tonga. Pako tui au o smahina le rei apita pe ai whakaukau ia ku ki hanga o Talanoa mai. Ke ta hokatau ke ta kupu hipa nima. Ko ngā e whamā apopo pe he kakai ai ngai whakaukau ko ia ki ngā e aonga he hoko atu koi. Ai ngai whamatala ko nuku tawhai. Arabitonga ko e hiwa nima, kupu hiwa nima, fuakawa ai whakamau. E whai e eiki whakamau lahi. Hange pe koe tā tala noa ki mo atonga, o kui kai to e tu i whakamau lahi ko e eiki whakamau lahi. I e tala noa whakoni sutone. Mahalo ke upe i tua. Whakai ngā ue koe tu i whakamau lahi. E whai e eiki whakamau lahi, moha whakamau lahi kehe, ai fuakawa koe ni. Koe fuakawa ai. Maho inga au pita. Koe fuakawa, koe kupui, pe koe pupunga lea, kupui lea, pe koe kupui se te sia, o kune hanga o purei, ha whai whatongia a taha, i ha whaahinga mala e pete. Ko whirawe ke ai ki mua patalau e nau fuakawa. Pea, ta ko whatonga e awea tonga, o kui kai ke whaa, mahu inga ia ai tangata mo e whewhine ia i ene fuakawa. Ta tau pe koe haa whainga fuakawa. Ka oku ilonga ai ko ki tau tolu whainga e tangata koe kakai o malama pe hange koe lau koe ai tohi matolu. Oku tau mālohi ke kakano kai vai ki he lau maari. Oku tau tō ngofua, oku tau humu ngofua. He koe tau fuakawa oku ikai ke tau whaa mo ui aki ia pe te tau puke puke.
Pea, ko kulame pe ke fuakawa tonga he ko tau kei pa ko tau kei i historia. Koe tau tokanga pepe koe tau hangari aki e tau fuakawa. Ia whaahinga fuakawa pe. Peo ka matareu ke ngā vai ai fo i whaifatongia koia. Me fo i tuku mo ui koia. Ka ulau atu e fuakawa. Fuakawa ne i whamaulahi pia mwe kau whamaulahi. O kuo fuakawa i e ao o tua. Te whai talango fua kia tupo wono. Koe tu i totonu o tonga. Pea te i tau hi maa nioni mo totonu mo tae whiriwhiri mana koe ku ngā ue. I oku tuunga koe whakamau o hange. Koe konistu tone mo ngā hilao o i pure angani. Koe foi fuakawa koe ni, ko ki la me pe ki ai ka tahoko atu. Koe fuakawa ki he otua, fuakawa ki a tupo wono, koe tui totonu e o tutonga. Pea ke whairewa foi whatongia e fuakawa koe tauhi maanioni mo totonu mo tae whiriwhiri manako. Ai ngā ue, whakai whamau. O hange koe konistu tone mo ngā hilao e pure angani. E whatonga e foi fuakawa e tonga. Koi. Koe ha mea o koe kai kau he ni e tonga. I e foi fuakawa. O koe kai kau e kakai he foi fuakawa. Koe ku poi ni soangea ki he tō ke ai konistu tone ka whaatanoa ki ai o awen ke fuakawa. Pea moe mea tau whaamu koe ai e pure a kakai. Koe mea ni ko me pure e lao, koe lao moe konistu tone moe kau whaamau nau whauhinga i mo atamai e lao. O ku nau fuakawa nau tō ki he otua. Pea moe tui, ka kui kai ke kau ai kakai, ko ngā koe nau whatongia ke konistu tone moe pure. Ngā maari e ono whaarea. Maari e he kui kai kau ai hakakai. Aia koe toi tānaki mene ke he upoini o kou tau ka vei. I he lao me konistu tone o ngā hi whonua, koe lahi taha koe whai ki he o tua, whai ki he tui, ka pau koe pureanga whātui, whai ki he Palestini, ka pau koe pureanga Republika, mo konistu tone mo lao. Pia iai e ai u Republika o whakakau atu kakaika, au ko ikai koe focus, koe tewhitoi mea mahu i ngā ia. He koe mea koe ni ke whaka ke purei mo tataki ake kakai. Koe ke whaha fuakawa ke kakai. Kono toi whakare ai e fuakawa. Koe ke o pehe au pe kusai pe kukovi. Koe ku poini ke tau hanga ilo u te mo oni whakalao mo whakakonistu tone ko ia ka ua te tau mohe misi he tau tala noa. Mo aia e tau whaka. Mu whaka o whapete si o hefo ke kau kawei pure kakai mo e loto e kakai mo e ha kaku. Whawela me konistu tone i mamani ke mua ape ai tau mui ke konistu tone mo e lao. Koe whai ka atoa whakawa koe ni ki he whakafauke o tua, so ke kapate whakarea pe. Alu ki he o tua, a whehifo ki he tui. A whehifo ki he whatongia. Hoku tuunga koe whakamau, whatongia. So ku kau e whatongia ai a heni, koe ke kau ha ata ki tua ma ata ki loto, ma ata ki lalo he mea. Mo hoku tuunga koe whakamau, koe whatongia. Ki he ha? Ki he konistu tone mo e lao, o e pure anga. Toki hu mai kakai i he malu e pure anga kaku ki fufu i mai a kakai ai.
Koi. Kai ho gatu tonga. E lau mo tohi hono hingoa ke fuakawani e whakamau i ao o i kabineti. Soa? Lau mo tohi hono hingoa ki e fuakawani e whakamau lahi i ao i kabineti. Whaia ke kabineti ka kua pau. Ko eik whamau lahi pe whamau ke oku i kai ko e toko taha tonga. Ko pau ke ne whai ai whakawa o hoko i he ni o whetongi aki ai whakawa kua hiri. Ka pau rewa ko hatoko taha oku i kai ko hatoko taha tonga ko whakawa rewa nia te ne whai e tonga ai. Koi. O kuou whakawa i he ao e o tua te whai to tonu mo ta e whiriwhiri manako a o ngai whatongia whakai whamau o whatatau ki e konistu tone pia mo ngahi lao o e pure anga. Maari e tonga ko whakawa e pālangi. Koe hameu ke hai whakawa e pālangi mo whakawa e tonga. Maari e lahi, Maari e lahi. Koe hai mea oku ke he. Koe mea oku ke he koe kai ke whakakau ai tui koe tui to tonu e o tu tonga. Koe hai mea o to'o ai. Aia koe pālangi ia o ku hau ia fuakawa ki he otua, ke whai hono whatongi ata e whiriwhiri manako, o whatatau ke konistu tone mo ngahi lao ai purea. Kei hala peka kai hen, ka ku hala hen mo e tui, ai tui to tonu, o e otu tonga, pe koe haa no uhinga, koe ke tau ilo ke. Koe ki food no tiena ke walu tolu, mahala e tau whaata sio kia he ka hau. Koe. Maari e lahi. Koe whai atu pēne, o se ta foi tau e tātau e ua ta e tolu ko ta expete kon isto tone ta proka. Oi awe. Tu kuatu tonga pe te ala rewa hiwa ana mo hiwa fitu he pesi. Da hoko do rewa he ban mo hiwa fitu. Hiwa ono ko ngai to tonu wha mau anga. Ngai to tong isa ko ngai to tong wha mau anga. O kuhe wharearea ke tūtūni ke ngai to tongi e whai ko ui, ko ngai whamau anga ke. E tauhi e whai le sista e whamau anga lahi, a ngai tohi o ngai whamau o whai i ngai whamau anga. O kuhu mai wharearea heni, o kuhu mai kabineti i e hiwa ni ma, o kunau fuakawa i e ao e kabineti. Ka koe kabineti, koe wharearea, ai o kunau o mai o whai eni, koe ke nau whai ke tui, nau mo whai eni ki kabineti, pe koe haa no uhinga, koe ke ta ilo ke. Hau rewa ke hiwa ono, oku, koe ngai tutuni ke totongi, koe oku ihe wharearea, ai au whekawaki whokenia mo e totongi, o ngahi whamau anga, pea koe mea e o whekawaki ia ke wharearea, una wawhanga tu koe wharearea, hange pe koe tatano anina ke whelawaki tonga. E koe inga koe wharearea, o whaia e whanga tuku ke mea paanga lalahi, ai whanua me patseti, pea o kuiai ai minister. O kui kai ke awe ia ke kabineti ai totongi, e kuiai e minister, ka ku omi ke wharearea, ai matea e whai pulo e ua, i he kumahino, ai whai manpuna e ua isa. E kuiai ai kabineti pia mo minister paanga, te fito ke minister paanga, pia kuiai mo e wharearea. Whai manpuna e ua, e ka matea ia i hono awe ki e wharearea. Apa kuna utou na wawhanga tuku ai tala noa paanga to mea lalahi ki e whonua. Ko hiwa fitu e kai ngofua ke tari e a whakamau hatau tea paanga. E kai ngofua ke tari e a whakamau hatau tea paanga. E kai ngofua ki a ofisa i a whakamau anga ke mau hakonga o hatau tea paanga ko totongi e ata na e mo ua ko ui ko ha mau lao. Pe ke vahe e he pure anga hakau pōpula ke ngā aue ki a ofisa mau anga, whamau anga. Ofisa polisi, tangata sula. Pe ko ataha ke ko uhi, ko totongi ko uhi ko ngā aue na nau whai.
Mahina pite kupu uhira hiva fitu ke o e fai ha totongi paanga pe ko nga o mo ua ke ka ofisa mo fa mawanga mahino au pito ia. Toi. Iko te alo nga au e ka tangata sula ko inga ke ni tokonia kita. Yo no fa mau sula kita tapu au pito. Toi. Ko e ki mua ke whafoke atu ko kupu hiva valu ko whakapekia e la ua tolo e taiwa hiva noa. Aia ka pau ke sio ke ai pe to fa sio ke ai ka te whafoke atu ki mua patahoko ke kupu hive hiva ko hopo sula. Toi. Professor ko wakai foko ke kupu hiva ni ma whakawa ka whamau. Aia ka kupu ko ni ko ngāwe whamui pena e whakahoko ki ai ko tahiwa ono. Aia na ke te whahano ririu holo kupia ko ni i he tau ririu ko he wafi hong fulu. Na ke taupe mi tahiwa ono. Ko ngani ko whakaukau ke ahe kupu ko ni. Ko whamau tō ngā panau. Whakawa na tau ke o tua pe talangofua ka tupo wono. Paka whamau palangi le vai whakapehe o tua paka ki asa tupo wono. Aia ku unau talangofua na tolu. Ai unau talangofua pena tolu ke konistuto ne. Aia koe ki kau ai a tupo wono. Mahino ka te au ia kakai. Koe ki whakakau e kakai he koe kau whamau whukenia. E kai ke nau talangofua na tolu ke kakai he koe kakai unau whamau i. Ka koe uhinga whukenia ke he tui ke sino koe o tui. Koe haku whakaasna a whaasia ia ki kau whamau tō ngā kai tō tu ia ki kau whamau pālangi. Peko hano uhinga te whito ka ngā pe whakaukau ki ai. Peko hano uhinga. He ka pau na ai pe whakawa koe ni kau whamau mori o ai ki kau whamau tō ngā. Ko ti au e ke make sense pe ia ku inga he ku nau talango fua ki ko instituto ne. Ka ku ngā kone whai kehe ko ia professor ku kai ki uloi peko hano uhinga. Mahino peko kau mori ka ku. Ka mea ka ko whakaukau pe ke uhinga neango koe ke ta ilo i pau e uhinga koe. O koe whuke o mau pe unau ririu a tangata i whanua ai ka whamau ngā ke nau Tongan citizen pe unau hawa ki pe e nau tangata i whanua muri. Aia, kai ke ui rau ki ai pe kua pau ke nau ririu tangata pe tangata i whanua. He kumarawa ke o mai e ngai uhinga ko iau koe ko a sitsengi nau tōru. Koe uhinga e taha koe hange hano ai ke mahino o kunau tuu tau ata ina. Ka koe whewherewa e fuakawaya ai tō ngā i olunga. I te tau lawe tau tolu o ku tuu tau ata ina, pe ku i kai tuu tau ata ina, o kai peke fu mahuinga maari e ka te au ia ono to e tui pea mo e tui to tono e o tonga me e kupu i lalo e tonga. Ka koe mahalo pe e pehe ko uhinga hono to ohe uhinga e taha ke oa te na o mai o pōpula ki e tui. Ka nau nofo pena tolu he lao mo ko nistu tone ai pe foi fuakawa ke o tua he ko fuakawa ko toa pe ko o kua whangatu kua ki ke o tua i he tau e tau iriu kristiane. Pea oa e ha ia ki he tui, neongo koe tui e whiri mai, kai alu pe ene whakapapau ana ki he konistu tone mo lao. Whai mea tolu, konistu tone, lao, o pure anga, whaake pure anga, pea mo o tua, ni mai ai o tua. E ngahi te whito i sino heni. E aono aki ahono whatongia, whatatau ki he konistu tone. Pea hange koe poini koe na ke o mai, he kai te whakakau mai kakai, he koe poini mau i ngai, he koe whai e me ani ke purei, kai ke purei ke whamau i ake kakai. E poini koe ku ke hanga o mai.
Koia, mo ne pito professor. Aia ku sai be ke ta hoko atu tau ai. Kai tuku pe ai foi konga ko ia he ko tu be maha pe na e be ha fahinga me te ki lava mahi noi ko ha ku o ku ha wai ai fa mau muri ai ko laki niu foki tu fa mau o ku ek fa mau lahi I he fa mau ka ko tonga foki. Aia o ku eki whakamau lahi pe o ku whakamau lahi. O kai ke tui eki mahalo whakamau fa lahi. mau lahi pe. O ku fa mau lahi pe a laki niu. E koe tama pārangia o ku eke te kai ke ahata haya, te kai ke ahata tongai ke i wham. Laki ni o koe whamau lahi. Taha kau. Fuafua whamau lahi tonga. Koia. Aia koe aia taupehe o koe ke eki whamau lahi laki niu. Aia koe ke kau e whi fuakawa koe ni. I kai o ku kau. He koe fuakawa koe ni ke eki whamau lahi mo kau whamau lahi ke. Ai koe kau whamau lahi ka atoa. Pea mo eki whamau lahi. Aia ko laki niu na ne whai fuakawa koe olunga. I hiwanima. He koe tonga ia. Ko ta pehe pe foki professor. Ka pau ko uhinga to o ai tu I me ka whamau muri ko ngake nau tau atai na ngi he nau mai o whamau I. E tu ko e whamau anga he separation of power. Ai rewa ko ni tu ana ka ka whamau to ngā rewa ia ku. Popula ia ke. Ki popula nge nau to. Tau atai na ka whamau muri ka ki popula ka whamau to ngā. Aia hange ko ke lawa ato ke tālangi toto helu. Ai ko na tatano kei mua. Nea mo koe whakauhinga ni he kau matao he lao pe ma konistutoni. Kau ku vete ake losi. O ka mea ko toa pe vete ake losi. Aia ka po te tao mi o whenga ke vete whakalosi kai mea koe ni. E hange o whakaori. E tono. He ka pau koe poini koe. Ka pau koe poini koe iau tau ataina ke o te nau popula ke tui. Aia I fuakawa ai kau whamau papalangi I lalo. Aia hange koe talau. I whakalosi ka te tau pehere wa. Aia koe kau tama koe ni tō ngā whakapapau pe fuakawa ke tui. Ngā popula katoa ke tui. Kai popula kau tama palangi. Aia nai tō tonu ke pehe. O tua o lunga o tua lalo. Pe koe tai o tua a isa. Tui. Tui a o lunga. Tui a lalo. Tui ke fuakawa e whamau lahi tonga. Tui ke fuakawa e whamau palangi. Pe koe to'o e tui o lunga. Pe tae tui mo lalo. Tae tui e ke mau ai uhinga lo sika. Uhinga lo sika koe aini koe na wharea ki mua. Uhinga o ku hao au koe ke whe paki. Uhinga ia aku koe ke lo sika. Me he uhinga whakatonga. Uhinga whakatonga ke lo sika ki ho a whaka uhinga ha mea. Ke oua whe paki ho uhinga. Ka koe nia. Hapa te to e no whae tawa ke ta vete whakalo sika e konistu tone ku where a uta e whakalo sika ia. Ka koe mea maari e tonga. Oku ikai ke iai ha ai ko ke wharea pe. Ko konistu tone ko toa pe mamani oku iai mau pe ai uta e whakalo sika. Na koe lao ko toa pe mamani oku iai ai uta e whakalo sika pe ikai whakalo sika. He koe uhinga koe ha. Uloa ki. Koe uhinga koe mawhai pure. O fotu niu mau pe. Ami koe lao professor i fotu akau. Tau talanoa mawhai pure pe, pa tau whakau ke fotu nga niu, fotu tuki o longa. O koe me foi niu I whaki ai fotu nga niu. Me koe taha, koe ha mea o ku taelo sika ai konistu tone mo e lao ko toa pe. Koe uhinga koe whahinga I tangata. O ku ikai hao. O ku ikai hao, ka o ku malawa ke hao ai uhinga. Ai koe ui au koe lo sika. Koe me ia kumari e foki. Pera pau te tauhanga o mai ai tau nofo whakatonga, nofo whakahaa. O ri mai ki he foi e koas koe ni, ki he foi kupu koe ni.
Ngā fuku kau whamau tō ngā o kuai e tau whahinga, apply ka nau tōle whahinga nofo whakahaa ia tau tōluma ngai mea whakatonga, o alu ia paupeke alu ia koneki ki he tui. Pa hau lewa kau pālangia koe ke nau kau nau tōle fo i nofo koe, a peku nau kau ke kai. Ma alahi ho fo i hu au koe ia. Oku tau pōpula ai he uhinga. Ai mata oku mai, hai ki foi mea ia. Oku uhinga, i kai oku maari, ma atu e toma, he ku tae haa foke kau tama koe. Aia oku fotu o te au tomke, ai haa aia i tonga o kau muri. Haa kau pālangi, koe ia. Kone, kai koe kau pālangi pe, muri ko tō pe hu mai ki tonga, ai kahavalu foke pe kahavalu e tau haa he ahon. Ai haa ke taha hiwa. Koe muri ko tō pe tonga te nau hu ke haa ko ia ko inga ke nau whakapapau ke tui. Kapau koe ui. Mea whakatonga koe. Mara ia te whakapapau ke tui. Koe ta vete ni aku maari. E foi alu ia koe ni aku maara ia pita. E kuo se ange. Koe mea kai malawa ke tō tonga. E kutai hakai koe kama koe. Koe hamea ka haai ka kalawai ke ai nau tō ke tatau moe fōa kawai o lunga ai tonga. Hai ki he haa ka pau koe poini i ange ko fōtu. Fōtu atu e au ia ke tamatu i tamo ia ke aha ka kai muri ke whahu. Pe e sai au pito ia koe muri ko tō pe koe whai tau mea whawhonua pe kausia ina ka Amerika moe mea. Na o mai nau tō hangai tui o whahuafa mai ho nau fō i haa. Pa koe kau alatu koe whai whatongia he u me au hau moe kau muri ko tō pe i tonga. Nau hau nau tō koe fō i haa eta. Pe malawa rewa ka pau koe uhinga. Ia ki ae nau whapapau ke tui. Koe ku poini. O kui kai malu ke whapapau e whamau lai. Pua i whamau lai ai pālangi. O i kai kaua ai tui. E tau tā noa whakakonistu tōne ni ke malu ai. E tau konistu tōne mo tau ataina. Koi, mōna. Koe kia uhinga ia ke nai ke tae whakakau mai ai tui. Koe tata anoa maa tau aia ke konistu tōne makatunga i e pūre whakatui. Koi. Pe aku tū whakaori rewa. Hange ni whoawa foi hange ko whakatapu. Hange kuawa foi ni foia o whakawa koe a kau papalangi. Whamaulahi. Kai maa opo kai ni whakakato ai whakawa ia ai. Ai kau whamaulahi tonga. Koi. Pawhita tā whakaosa ki mua ai kupu hipe hiwa. Koe ngā koe tā taimi, koe hoposula. Tā whakaosa ki kupu koe iapa tā toki hoko atu rewa i hui ka hau he kupu te au. Kai ai hata kupu hipe hiwa hoposula. Kai ai hata ko tuku ke whakamau i whakamau angalahi. Ko hui ko ne whai hahia. Ko pau e whai aki ai sula. Ka pau tene loto ki ai. Mahu inga apite sula ke loto ki ai e tō tā whaihia. Taka iai ha whaka kikihi e hoko i ha hopo sivire e whai i whamaulahi e ngofua ki ha whahai i e hopo ko ia ke whiri ke whai aki ai sula. Pe i kai tamate i ai laoni o tai ngata. Mahu inga apito ia tonga kupu kone ta whaka osi aki Tau at ka iai hataha ko tuku ke whamau i e whamau lahi ka uhi ko ne whai hahia, ko pau e whai aki ai sula. Ko pau ke whai aki ai sula ha hopohia e whamau lahi, ka pau te ne loto ki ai. Foi tāna ki mai koe e ne loto ki ai mahu inga. He ka pau he kai ke loto ia ki ai he kai whamau i sula ia, whamau i pe e whamau lahi. Paka iai ha whaka kikihi poinia hoko. E hoko i hopo sivile. I hopo sivile. Hopo sivile ni kwa ko hopo hia. Ka pai ha whaka kikihi e whai i hopo sivile e whai ai ko hopo ke he me hopo hia. A sivile ko ke me hopo hia.
e whai i he whamau angalahi, e ngofua ki ha whaahi, i he hopo ko ia ke whiri ke whai aki ai sula. Ai a koe rewa, koe optionia pe koe whiria e ua ki he sula, koe whiri ulua ki ka whamau i hata whaihia i whamau anga, ka kua pau ke loto ki ai. Pe koe whiri ua ko ha hopo sivire, whaia whakawhikiki, e whakangofua ke whai ai hopo sula. Pea koe pupunga rea pe koe kupu whaosi o se tesi koe ni. Pea e ikai tāmate i a laoni o taengata. Koe nia i he ngāhi kupu i lao o kutu u taengata. Koi. E au tu e ki footnote i hena pe na ia ha mea na e kapi he kupuni e footnote koe na e tonga walu whaan pe na keo sisio kia pe ikai. Ia koe tahiwa taha walu, ia koe whai lao koe nina na kamata he tahiwa taha walu e hopo sula. Ha urewa ke tahiwa tolu, na whai ki kapi ai, pa te whai ki whai liliu maha tahi whaua, pe au mai ke tahiwa walu whaa na te whai ki ngā ue ki ai, pe whaka o sile o ke wafe mao no. Ka oku, ka na iai hali liu lahi pe koe whanki kapi holope. O tau te mahalo ka pau, o kai ke asi mahe mea ka anga ke toki, o ko ke bakai i angehe ko ngā whai liliu wene taha ua tol whaa nima. Ko tu veo mahalo ke to whaa asio ki ai, Ta toksia ki ai he ta vilo mai, Ta vilo mai, koe. Ta toksia ki ai he ta vilo mai. Koe. Ka kou whia lawe whaka o sea tu tonga ke o posula ki mua pa whakafoki atu koe. Koe. Na ka hau koe i historia o e hopo. Whamawanga mo te mokalati pe me i karisi. Na kutala noa ai ki e kamata ai hopo sula na kamata mi karisi. Koe. E kai ke tu e alfa i ki ai kamata ia ki mua i e kuonga o Pericol, the golden age of Pericles. Kuonga koula Pericolo e centuri whanima ki mua e kalaisi kana e kamata si mai ki mua ai opo sula. Ko hono fuafua ave ia i mamani e ha whamau anga pe koa ai ha whamau anga ke whakaata ke o mai a kakai o kau i e whamau i o ha hopo. Ko foi urunga anga whakate mokalati e me kamata ia i karisi. Ai hopo sula. E koe whakarea e kaha e hopo sula ko hono whakakau mai o i kakai ke nau kau he whakamau. Ke nau whakamau. Whamau i o ha hopo. O i kai koe kau whakamau pe. Whakalao. Mo whakuni sutone. Ai a kuha o kakai anga maheni mehe civil society o na umai o whakamau. Koe foi uhinga whakate mo ka alati ia. Whakakariki. Ka te whakafoki atu tonga. Malo pito, profesa ko tu ku mahino pito ai whakaukau koe ni, pia mo e talanoa koe ni ko ta talanoa kia i aho ni. Ka ku tatoki hoko atu i he wikahau i he kupu kono te au. Ange koe ke ngahi kupu mahu inga pito ni ko lawa ke ta wakai kia i he aho ni. Ta naki atu ke ngahi kupu kotoa pe ku ta osi talanoa mai ai. Pia ko kinau tolu ko ku nai te ke whanonga ngahi polokalama ki mua te ke lawa peo hu pe ki he university alo au, ke na website pe ko hu mai ki he Vipon Media. O toki whanongo pe ai i he tau ngahi polokalama ko ia ke ngai whakamatala ko tala noa ki ai professor. Ka whamalola hi atu professor, ka i he polokalama aho ni, ka toki hoko atu i he wike ka hau. O whatu kia te koe pe mangau e mihena. Mahalo pito tonga o whalahi atu kia te koe ka te tau whamala te kumoto ko pe mo mea mai, mo kau mai i he polokalama tu whunga lo au mo VPO ena. Ka tau Malo. Malo pito i kainga homo mamatamai ki tau polokalama koe aho ni. Pe aku hange lau koe lau vai e tau polokalama koe tu whunga whanua alo au ki aho ni. Whawhi atu ki mautolu. Mautoi mea mai pe i he taim tatau. O e wike kahau te mate whoki mai pe o whahoko atu ai tau polokalama koe ia.
tufunga whanua alo au. Ngai proklama ki a pongpongi, hopa atu ai whawhangu o Saione, pepe he foki ki he talanoa ako, whawhangu o Saione, pe mo whaifika o Sales Waka, ki te motou ko tape mo mui e proklama ko ia, ai te mafoki mai i he a pongpongi, i he taimi hoko ai taha, o whahau ko atu ai e tau proklama ko ia, te ke ngatai ko e proklama talanoa ako mo politikare, pe mo palofesa i no ki huakau, i he taimi wha i fiafi pongpongi. I he taimi tatau pe foki e foki mai pe mo e pultausa o whahoko ai ma proklama ko ia taimi wha i he toa pule lulu ai e whai whatalanoa ai kia whare aisi i he toa pule lulu. Ko ngai proklama ia toi atu ki he weekend ke lava ke tau whanongoa i he weekend whamalo la hea to mo mea mai ka mo mea Fiel a un